Na narua kiri kuria mwana ndagitari ni akwariria utheru kiri ana banini muno utheru bwa maigo. Ndina twariria mantu jegie horo hygiene kana ura tumba kumenyera maigo ja ana betu na ukeja kuthwa gintu gichumburite ana baba ingi thaiji ithina cha maigo na ibu ije maigo na jo maigo ija mega muno nuntu gintu kia mbere jo ana batumira gukabakaba gutakuna nyara muntu akutheka akethwa at least mwana ena maigo ja thongi maigo jana thiria njega lakini nkienda kuuga uju ana betu bethete bena thine maigo muno na gintu kira gitumaga maigo jetu jethora jena thina kana jethora ija kugia thina ki ana betu gintu kia mbere kanyua kamuntu wonde kanyua getu ndene ketha kena gintu twitaga normal flora kwina bacteria iria njega ikaraga kanyua tuchitaga normal flora ikyo gitumi wonaga muntu akeja gukuruma kirumirwa kira kiomba kureta thina muno nguruki utemi kibanga ni onto bwai kwina bacteria chikara kanyuene ka binadamu no keja kwagia bacteria iu ikyo wona wigia gintu gitawa kiuti kanyua kana gintu kionde kiumba kuumbe kuonekana kiumba kuraga bacteria njega kanyua igeja gukua iliona mwana kwege akiuti akagea kiuti ja kanyuite maziwa mala yaregera kanyua na ni bacteria njega chitawa normal flora itutethagia muno ki maintain normal flora kana ku maintain kanyua getu ketho akabui nacho bacteria ni njega na kairi ni nthuku atia ugatega maigo jana bantu ba ira bara maigo jara maingi kana nyanto banene thina ira nyingi chireta wa gukurukira bacteria iji ende ngakoni na tathina ija ikyo tumitugaga maigo mwana ukwa kinyerie enjie kukira maigo nonto mwana akinyerie miaka 2 na bathete kugurwa kamurachika kamaigo na kamurachika reo kamwana miaka 2 na ndawe maigo irie mwana miaka 2 na ora mwana gwita ikura no mirachi yawe ire maigo na ndawa cha maigo no wikari ni untu bwai mwana akeja kuthwanyi baraba ingia kaja gwikirwa ndawe maigo gintu kia mbere nyambere ambiria kukira maigo kamera ya ndawe ire mbere aigwa ugintu gia kurea na ndi ndawa ile cha antu banene ititho ibui chiana gutumira gukira maigo ana ibetha bathondekeri tundawa twao kende in case bameria gutithwa kwina thine nene jameretie ndawe muntu munene kingi nakyo ana betu twakara tuibaeje into bibia sukari mono anga biscuit anga lollipop pakara bereje into bia na sukari na atagukarawa bacteria mbugire chie kanywe ile anjega mwana akakara sukari ile bacteria ile chi kai kambiria gufindi karachukari nyechika ikarachukari ile maigone rumene kanywene ndene nau igachoka igasiarana bacteria mono chitherwa chi millions nandija sukari ile mwana tukaratu ibaja sukari ntobi na sukari nyingi bacteria ile chiarana igakinyenya billion chikinyere billion ikajoki iga-attack kana ikaithukira mwiri jaga kanyua getu mono ile okethera bamba bakiambiria kugia bakiambiria kwajo ingai ana ngari number 2 mwana ukwa keji kurara atikirite maigo nambuge ikaba mwana nontutuga maigo jakira werukire no goro endi kinyoke jakutha gukwenda gusave ndawe tathirange maigo ikaba mwana akira maigo utuku inyare gukira maigo rukiri niki
mairio jara jatigirwe kanyua bacteria iria twariririe cija gufinda ki mairio jara chafindi ki mairio jara jatigirwe kanyua then bacteria iria nonto mtu amami utuko kana inya mwana kana mtu munene utitujara matanthi no tirara we kumeria mata jajoka jakaiara kanyua bacteria iria ikethora igitaira maigo ja mwana uria ngugi itina kwagagua nonto mata jakiri amwe jate kumeruka na jate utuirwa nthi na ndukethera bacteria ira mairio jara jatigi kanyua cheja kora kijo ijokaia ikarelease waste product chora mtu arija ageta kioro na ninya bacteria iji kwi chemicals waste product chirekairia na iro thara ntu babigyo ketha thai maigo jena tanyamu tukario tundo twa black chemical iria chirelease wa bacteria iria kajoki igasteni maigo no kethera mwana ora na ndi maigo jawe ijambirie kuthuka na kuora na kingi nakio maigo mono anabatenda bakara baikura wa maigo iuthugania na ndi kuma witawira daktari uni maigo nkwenda okura maigo no mwana ukithe na thine maigo nige kwa daktari nete ategerwe no athithire nya feeling yego kana agatege wa igore daktari akuira wengwa urari bathete kuthithwa na mwana oku agakara wega.